Sikiliza nikueleze habari ya mama mmoja. Sikiliza nikueleze habari ya mama mmoja aliyekuwa na watoto watatu. Aliyekuwa na watoto watatu. Aliyekuwa na watoto watatu. Mmoja alikuwa kahaba, mwingine alikuwa mlevi, mwingine alikuwa ni mwizi, kila siku kwake ni makelele. Mama huyo alilia sana, mama huyo alihuzunika sana, mama huyo alilia sana. Akasema kwa nini Mungu wangu? Mama huyo alilia sana, mama huyo alihuzunika sana, mama huyo alilia sana. Akasema kwa nini Mungu wangu? Usilie, usilie mama yangu. Usilie, usilie mama yangu. Hayo ni majaribu ya dunia, hayo ni majaribu yanapita, hayo ni majaribu ya dunia. Usilie mama yangu. Usilie, usilie mama yangu. Usilie mama yangu. Hayo ni majaribu ya dunia, hayo ni majaribu yanapita, hayo ni majaribu ya dunia. Usilie mama yangu. Kama ni majaribu, hayo yanapita. Kama ni majaribu, hayo yanapita. Kikubwa ni kujipa imani kubwa, hilo usikate tamaa. Kikubwa ni kujipa imani kubwa, wala usikate tamaa. Kama ni majaribu, hayo yanapita. Kama ni majaribu, hayo yanapita. Kubwa ni kujipa imani kubwa, unaye Mungu mwenye uweza. Kubwa ni kujipa imani kubwa, unaye Mungu mwenye uweza. Tunamkumbuka Ayubu, alipitia majaribu mengi. Tunamkumbuka Stefano, alipigwa mawe mengi, lakini katika hayo alishinda. Lakini katika hayo alishinda. Lakini katika hayo alishinda. Kwa hiyo jipe moyo. Lakini katika hayo alishinda. Lakini katika hayo alishinda. Lakini katika hayo alishinda. Kwa hiyo jipe moyo. Usilie mama yangu. Usilie mama yangu. Hayo ni majaribu ya dunia, baba yangu. Hayo ni majaribu yanapita, kaka yangu. Hayo ni majaribu ya dunia, dada yangu. Usilie mama yangu. Usilie, usilie mama yangu. Usilie, futa machozi mama yangu. Hayo ni majaribu ya dunia, hayo ni majaribu yanapita, hayo ni majaribu ya